Neke atu i te kotahi mano tāngata i pōi atu ki Pangaru i te raki o Hokianga i te rānei ki te whakanui i te 45 tau i te hīkoi ki te whakanui ātara mō te whenua te take. Hei tā whatitiri te wake i huraina mai he pakoko kiripaka ki a kahurangi Whina Kupa te whāia o te motu. Hei tohu i tēnei kaupapa nui. Kua hura te kāmaka o kahurangi Whina Kupa. He raumaharatanga ki te tua wahine me tana ki ngā mōtika Māori. Kua nui ake pēr wana paoro ki ngā paoro o ngā tāne, te kaha o tana tū, te kaha o tana reo, mehe mea ko tika tana kōrero ki hei i hoki whakamuri. Ko Irene Matilla te mokopuna i whakāhuatia me tōna kuia i te timatanga o te hīkoi i te tauwhitu te kaumārima. Hei tāna ka harikoa tōna kuia i tēnei rā nui. It's quite emotional actually, because it evokes a whole lot of memory from that time, even though I was only 3. Hei tā te hea mana o te iwi o te rarawa, he hui tēnei e whakamahara ake ki tētahi o ngā tino toki o te iwi o te rarawa kaiwhare o te iwi Māori. Ka kangati tōna reo hako ko wai e kōrero ana. Nā, he tohu pai tērā, he tohu ora tērā mo te iwi, ke oho ake o tātou nei whakaro. Kia whaihurahi ai tātou he oranga, mō mātou he oranga mo te katoa. E hoki taka maharatanga hoki ki te wai hīkoi tai ai mātou ngā tamariki o taua me te kuia nei. Tino hoki te wairua o tēnei hui. Hoki ngā maharatanga ki a lātou ngā tini mātu i tautoko hia, i manaki hia te hīkoi nui, mai ngā kāinga hokianga nei me tō tātou kui nei a whina. E anga whakate tonga ana te kāmaka nei ki te whare pāremata hei maumahara i te hīkoi nui. It's much more than just a monument. It's a great day to celebrate that, but the fact that my grandmother has been a part of my, part of my life and my family's life has, it's never gone. It's always there. So it's just really good that we can come together like this and celebrate under these type of circumstances. It's great. Ka tū te kāmaka nei hei tohu i te koha o kahurangi Whina Kupa ki te ao, hei matāratanga mō ngā mahi nui kei mua i te aroaro, whatitiri te wake, te karere. A tāhua tērā pakoko, nā i tai atu te Premier Jacinda Ardern ki te hui nui i tū ki Pangaru i te rānei. I tai ngā tahi atu ia ki te raki o Hokianga i te wā tonu i tai atu ai te hīkoi o tēnei tau ki reira. Nō reira i te tuatahi kārenga prihimana i whakaai kia whakatata atu ia. Mea rawake ka puta te kaiā te rongonui rā a heura haruira haukia i te mātatorutanga o te tira hīkoi. Ana ka kōrero mo te kaupapa i whakatairangatia ai e kahurangi Whina Kupa i te hīkoi e 45 tau ki muri. Haere tonu ana nā hīkoi mo te whenua, mo te hakaputanga, mo te triti o Waitangi. Haere mai te hīkoi mai te raringa wairua e. Haere mai ki te hakanui te kaupapa o te rā. Te kaupapa. Ka mau te wahinera i tai atu hoki te hoa tāne o te Premier a Clark Gayford, rāua ko tā rāua Pepi, a Niamh te aroha ki te hui i Pangaru.